Evo naših navijača. Ima ih 10.000 u Conseco Fieldhouse-u. Jugoslavija ima 4 zlata do sada. Monteki je izašao iz igre, što znači da ima 5 penala. Drugi argentinski igrač sa 5 ličnih grešaka. Marko Jarić na liniji slobodnih bacanja. Bravo Marko! 8 njegovih poena, prvi u drugom polovremenu. Evo asova Sacramento Kingsa. A ovo je novi igrač LA Clippersa. Hladan kao špricer. 9. njegov poen. 84-77. Ide Sanchez. Paladino pokušat će da ublaži poraz. Gotovo! Sve je gotovo! Jugoslavija je šampion sveta! Završena je utakmica! Završeno je veliko finale! Jugoslavija je pobedila Argentinu u finalu 14. svetskog prvenstva za košarkaše. 84-77. Jugoslavija osvaja 5. zlato na svetskim šampionatima. Milkovic, a youngster, one of the great young players in the world. 15-12 in the third set. A huge upset brewing here in terms of international volleyball, just in pedigree, not in terms of how good. Oh, going over the top, was that legal? Vladimir Gurvich over the barrier. Hamutski sets Yakovlev and he's stuffed. That play says it all. Yugoslavia. You cannot be in contact with the barrier or the other side of the floor, since his last step was in legal territory. This is a legal play by Vladimir Gurvich, and then he comes back and blocks the ball. That's the play of the Olympics. They have 4 gold medal points in the bag. All they have to do is convert one, and statistically, the chances are way in their side. This could be it for the gold medal. Will he set his brother, Nikola, to Vladimir for the gold? Not yet. Nikola, back set, Milkovic, and it's over! It is over! Yugoslavia has won its first gold medal ever! Vladimir Gurvich just jumped over the barrier for the second time. One was to make the play of the Olympics and set the tone for this 3-0 sweep. The other was to go grab his embattled nations. Ah, il a tout en main, Djokovic, pour inscrire son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem. Elle est bonne. Ah, elle est faute, celle-là, elle est faute. Et Djokovic allongé sur le court, sur les lettres Melbourne. C'est là, pour la première fois de sa jeune carrière, à 20 ans seulement, eh bien il inscrit son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem. Et Joe Fritz, son gars très sympa, qui fait le tour, qui va applaudir. C'est dommage qu'il ait raté cette image, le réalisateur australien. Ouais, il applaudissait Djokovic en ayant fait le tour, en le félicitant. Et pourtant la déception doit être immense pour le Français. Mais Djokovic, eh bien, frappé à la porte des tout grands, puisqu'il était le numéro 3 solide derrière. Za Olimpik izvesti Manuel Amoros.
Manuel Amoros i Stevan Stojanović. Dugačak zalet Amorosa. Amoros se zaustavio, Stojanović brani. Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev. Crvena zvezda je šampion Evrope. Crvena zvezda je pobednik kupa evropskih šampiona. Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala. Darko. Zlatna kopačka Crvene zvezde. Pozlatila je naš crveno-beli tim. Federacije kapitenu Stevanu Stojanoviću, junaku ove utakmice, predaje veliki srebrni pehar, dar Evropske fudbalske federacije. Pogledajte oduševljenje tih naših pomaka, njihovih navijača ovde u Bariju i zaista teško mogu da se u ovakvom trenutku nađu prave reči, ali na kraju ono što mora da usledi, čestitke junacima ovog velikog meča. Samo 8 sekundi, 2 poena prednosti za Španske, Đorđević. 3 poena! Vreme je isteklo, nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. 71-70, ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Đorđević je postigao nešto fenomenalno. The new world number one is a new Grand Slam champion, and that's fitting. Better player on the day. Ana Ivanovic. Anne-Marie Pierce, Nađa Higl je ispred Anne-Marie Pierce i da li ćemo prisustovati fenomenalnom trenutku. Ide Nađa Higl, stazi broj 2. Nađa Higl ide ka medalji. Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato. Nađa Higl osvaja zlato. Nađa Higl, Srbija. Svetska šampionka sa rekordom države 2.21.62. Briljantna trka Nađe Higl. Četvrta je okrenula, izuzetno pametno, izuzetno mudro, taktički plivala, uhvatila pravi ritam, pojačala broj, zavesla je u posljednjih 30 metara i stisla petlju da napadne olimpijske svetske šampionke, da napadne Ivana Spanovic in the third round of the long jump competition, lying in second place. Serbia have yet to win a gold medal at these championships. A Serbian has won, Dragutin Topic, that's going back 18 years ago, but then he was wearing the vest of Yugoslavia. Spanovic. Oh, it's a good effort. Her national record stands at 6 meters 66, and she's in that area. Natasja Moronchik leads for Belarus at the moment. Her best 6 meters 46. That could well be the lead, giving back almost 9 centimeters to the board. But Spanovic has gone out to 6 meters 61. So that is the lead in the long jump competition. Copa de Europa de Campeones de Liga tras Mikuski, y eso es importante. Allí fue Marconia el habilidoso y el hombre negro para Lorenzo Rico. Ahora Kuzmanowski sí que consigue batir a Lorenzo. Kuzmanowski, Marconia, marcado de cerca por Parrilla. Un marcaje individual que intenta efectuar Paco Parrilla. Kuzmanowski intenta el lanzamiento, amaga, se la deja a Vukovic. Gol. Está totalmente desmarcado Vukovic.